Siak ni Manong Joe, Siak met ni Ama, Adda Kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Adda kami manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Kan Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ah! Karuba, Adda kami manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate tay nga Ilocano. Okay, naimbang nga pangaltatay amin na po. Adda Kami Manen na po. Dagiti pagkayam yo, of course, katropang June and katropang Katropang John Mark, Yes. Pastor Operator. and banking at ay camera iti XFM. Ayan, to the rescue syempre ni Chano. Ayan, on the technical Kasi ang atong basit. Oh, nangatulong na eh. Okay. thank you. Ayan, may ating banking. kayo. Okay nga rin, katonta kami po iti talo nga oras nga programa anam namsak ti sonata ni Ayat Kan Biag. Dito ilay nga po 104.9 XFM Santiago kat kaslang kami na banog doon nga misa ti kinantami tatay DJ Ramon and right after apo dito programa mi taray kami man di Giant awan ti available nga musician as of this moment as of this day kuno kuma this Sunday kuno busy ti everybody and thank God dahang kami nga busy so nga si kami ti kumansyon iti talo nga misa. Of course, si San Roque Paris Apo, kadagitiket na po makimisa damdama 5 o'clock. Ayan, nada kami to DJ Apo. You will going to have the 4-decade duo. Ngarod for your request and dedication Apo, kadagitay dumdunge, kadagitay papalay na. Text kailangan po dito yung official text line may 0905-808-1259. Ulitin man balong, busy kansa. Kaya ko na bisan tak, di ba? Oo, tatay na dyan. Ayan, nasubraan ta kami nagkangkanta ay prepare ka nagkikita ka dito ong pin 18 karat gold. Okay, try naman. Barbar ako ti mixer mi dito ay medyo napadiwakal pero much easier ta haming hanga control iti iPadan. May dakkel Dakkel ako dito. Yan. Okay nga rod, barong tira. Basi dakkel maya lata. Okay, tira. Tira mo nga rod dito. Balong kinantaman no kasano ti effect na dito. Actually, di tumalabas sit ti osariming. Di milakay ang mabilag dito ruwar. Balik senin, pati lang ken ugali, jakon na matarusanen, awanen ni Ilocanan, nga mamuki di panawin. Ay awanen, May di narumpi, ano umisem apagbingi, at ay palasang anadamili, kalay sa tupay sang tumaputi. Ay awanen, tingkang isala, kabat baketel tadititing, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, ti maisala, pintarayda, anusan minti babakit, ano bumalse ay napiket. May amol lang gayam tepek na. Sir Chano, palakas ng konti yung volume namin dyan. Sige pa.
atay balasang anagamili, kalay sang tupay sang tumaputi. Ay awanan, tingkang isala, tabak baketem kadititeng, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, timaisala, intaraida, anusan minti babaket, tanu bumalse ay napiket. Ay awanan, tingkang isala, tabak baketem kadititeng, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, timaisala, intaraida, anusan minti babaket, tanu bumalse ay napiket. Good afternoon to Ma'am Alice Ligaya Lazaro. Kung da jaman request ko nga Rosemary Blue ken You Are My Destiny. Apo regret to inform you Ma'am Alice nga kami pa na practice. Kita man dito YouTube mo na nag-comment doon. Pagamin dito yung kuno. We have 19 viewers ng dagos to YouTube and ngayon awanti nagkwapay awanti nag-comment. And so you may now request your favorite songs. Dito yan Facebook kung ni kumaring Marites Manuel Pascua when in short ni Piring. Kumare Piring. Kumare kung natamutan na. Okay, happy Sunday karuba pa shout out man kunana. Okay, iti kumare ta dito yung pinanawan dagiti anak na tadjay babae, adjay I guess Canada or US. Unsa? When and di pajong adjay Korea. Okay. Korea. Awan ti mabalinan no di nga kadennam nila kay mo agin inanos kay nga duwag ag minulagat ag malmal. Alright, okay mo tan. I mean, financially stable. And, siyempre, kapag kadagiti anak, dangan na si Singpat. And kung na ni Jojo Bakirin, Iblakas, pa-shoutout po, Manong John from Cordon, Isabela. Ay, ate Jig, kakano ka, kung online selling sa iti, isop? Hangko nga malagi. Ayan, Jojo Bakirin, Iblakas, isun sa. Okay, hello from Porterville, California. Dato'y grand winner iti Casino International. Wow! Ipakita kanyang naman ng abakan ng casino Dagol ka tayo pakita. How many $1 million? No, something like this laing mo tinangabakan ng casino. Oh, what? Diba? Ayan, pero DJ ko lang, gift lang token kumbaga kadagiti nurses di jay nga mangal daw da. Okay, something like that. Okay, nga raw da. Grabe. Hanapin ko na dita. Balato. Hanapin ko na dita. Ayan, ni Alex Huligang, yan, blessed Sunday. Karuba, pa-shoutout ko man dito ipabahay, Purok 4, Taleb, Dalaw, Cordon, Isabela, Paragas, Jai, Mang Berting. Yes, ket madama ka nung nga mang malmalam. Ay, mangalal daw ni Kumari Marites ni ananaga nila kayo natatayan ni Piringon. Diyan mo, nalipatan mo tinangkal. Basta so nilay. Tinangkal. Ang kumalipatan, detang lakay mo, tas so tinagarami diti dining table, agi tugtugaw di altar, anapit agi di project na di balay. Yan pa shoutout, Ruth Lampel, Blas Andres family, gano'n ni Shirley Cristobal. San Agustin na to, ni Nick. Hindi ka to, ni Nick ka to siguro. Okay. Yan. Good morning mga idol watching OFW. Dito yung Riyadh. Buwana, Parques, dance with my father. Hello sa family ko dyan sa Bantog, Ramon, Santos, and Salvatierra family. Okay, Salvatierra. Sino nga ito Salvatierra? Dito yung XFM. Yan. Ben Ambatali Bulusan. Pakablawang nakman John Mark. Kablawak amin nga taga-Purok 3. Arumin. Itchage Isabela. And shoutout from Lawag, San Agustin, Isabela. Nida mo lang tilawag di dyan Kano Ilocos lang. Ayan, Carol Gamay, good PM Karoba. Kablawag itinangawag ni SB Idelberto alias Eking Mapalad ditoy Bilya Pagadwan. Number 3 ko naman, congrats sir. Di ba ni Eking Mapalad kinantakti ka na dyan? Jingle na. Jingle na, idi. Di kalabas lang. As requested here is Balsa ni Tatang. Okay. Idi
latagaan genggak nga addaan na tipo agubbakan kinitatan sana isala ang raman minanang ililinagyang at makadepa sa aging inayad nga mangyuli kanyak panagdungo ti amag marit na nakumaang nga balin no dapay panawen nga ingkam magkibin ket isa nga nag-akasubin tay di patengga sa minwen tapno may papasko ti ayat ko kien tuy ilim Luwag ririkang kininanang ko agpaisalakan at adagos kinitatan kasta unay panangay ayong na wena sana tumedlay baon ngagpakumbaba nutirabiin na makatulog ka mangibating wartat pagpungpungan na ketjak impagpagaru apanawan na matakaw ko kumaw panawen nga kaaddan uray may isa nga addan apanangin lelen kaniyak liyak kansyona diyak patengga tati ayat ken iliw maipapas mo amin ken ka jak mas paalang tilundaan takas taunay panagib-ibit ni nanang kararag ko kararang nametlang nalablabes pa nagtustusan na and hello to all grandchildren ni Kumari Ino Kumari Ino kasi sa balit effect na nito mic amok di pumudmo di karkararag ko ng kadisugulin tay amak nga inayat ni nga ng amok nga di nagtumet lapagyan ngem apo ipatay na nga makasalat bang senitata tartaret nirabi batong palting na panagsubli Shout out Manong June kuna na ni Arnold Kablayan and happy Sunday kuna na data. Dati niya nalayng kalakalantay di nga to idi numatandaan namin di pagpabunga nga iti still nalayng welding data. sino ni Arnold Kablayan. Okay. Dito YouTube ni nag-comment dan Tony Pet Balabo yan na yung bangal daw yung apo pa-shoutout dito ay Kalamagi San Pablo Isabela Balabo family, Balabo or Balabo family. Ito ay Kalamagi San Pablo. And Lilibet Omnes Peralta na yung bangal daw yung mga sir. Pasyaran man amin nga taga Rizal na Gilian Isabela. Ano naman. Ken ni Tony Pet Manen. Ano na shout out to June Aragon and Esto dita Santa Ana Cagayan. Budama swimming da. Shout out to Kuring Padron dita Taguig City.
And hello, nice shirt. I love the color from Auntie Nilda. Yan, thank you so much. Dante, kayam tinagan niya sa ni Piring. Ayan, hello, kumpadre Dante. Yan, thank you so much for the table. Ingana to si bibiyag pa ilaeng. Ng medyo kuhan, sakangan. Mamutan ta. Sabali nga minti kayo na dejay. Yenti dining yo? Wen, sabali nga minti kayo na dejay. Dejay, ko dejay. Nung nalami is talaga ag-deform. That's a character of that kahoy. Nalipat mo nun yung kayo dejay. It's a hardwood actually. Nung nalami is... Sagat? Ano, not sagat. Sagat, dejay mas... Nara. Madi. Nalipat akong. Kamagong. Sa bali, basta napintas ti kuha na, color na, yellowish pero... Mukon. Ana, Mili na nga nakarubos. lumunang di jay, kumbaga no, aramitin ko mga arwangan, adadagi di moment nga, umanay iso na, adadagi di moment nga saan. Depende din ti weather. Adaptive iso na. Kuna na ni Mary Ann Pascua, ni May Ann Pascua, Sabado the 2nd. Hello, katropa, pa-shoutout naman po kay nanay, ken tatay ko, and ading ang agdingdingeg dita station nyo. Request ko man da ay pay Piman Nicolas. Watching from Aglipay, Quirino. And kung nanamot ni Merly Melano Aglibot, naimbang aldayo, Aglibot ito? Aglibot. Naimbang aldayo, Kuya June, pakikablao man, dagiti kakabsat ko, ito tayo Rizal, Santiago City. Kung na ni Noli Melano and family toy ng kablao. Ape nga minta wanti period na aya. Ikanya nga minta ano mati kami nga nagbumukhang kaasid dito nga agkwa. Si kami kabil kali kita Noli Melano and family. Ditoy. Tinang kablaaw, Meli Aglibot, ditoy gayong Cordon Isabela. Ayan. And Shirley Cristobal, anak ko na. Shout out ka naman, the Nick and Justin Ruth Lampo. Yes, hello, good afternoon, Nick and Justin. Ayan, and nohanda pa yung nakaawit. Temo ko nagawit dan. Baka radyo pala. Okay, nasa limuot. Stay inside. John Lex Bautista Huliganga. Yan. Naimbanggal dayo karuba. Kablak mo na gito. Yagtartarimaan dito. Balay. Suda dyanong ka na RJ. Lalingan nyo para kasi man tayo binungor from Dalao Purok 4 Talub. Kuna na. Talub. Yes, and happy Sunday from Cavite. Kuna ni Kumari Inocencia. Di jigayim Cavite isuna tata. Awan di jay pagrang ayan. Okay. Yan. Baka may shoutout nyo ito. Tony Petbalawa from Kalamagi, San Pablo. Isabela, Gabi Bautista 1. Kinablaw kayong aduwa. Ayan, shoutout idol watching from Abu Dhabi, UAE, hometown. Mabini, Gamu Isabela, Remigio Liday. Pagatang ti bracelet man. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Okay, ano di request ng ako native sang? Binungor. Okay, dito na po. Ti request yung Binungor. Purok 4, Talub, Dalao. Cordon. Later on, we're going to do Sabon, requested by Nick Lampo. Check. Delay 1. Isa FX 2. Ikan kanta
agudungon na iga man isiw-isiw ta si sayang sana sinsini unlaok na maya toong utungon tako nakarkarong wawat kat baryo tasin pitpidong on minapanta kan adu din vitaminan na Wayu, umali kayo, balik kayo tamangan tako. hey Si Binor, wayu, wayu umali kayo, balik kayo tamangan tako. Si Binor, wayu, umali kayo, balik kayo tamangan tako. Si Binor. Okay, pa-shoutout man kuna na ni Apo newly elected Sangguniang Bayan member Aha! iti Ramon Isabela, Dr. Adriano Sabado. Ken syempre kadagiti aminin Apo nga nangabak ken naabak di Ramon amin dan and nalpasan nga kunada iti election. So give peace a chance. Give peace a chance. Okay, so that's it. Congratulations to everyone. Siyempre, agpapadot ang amin nga itigandat dakat agserbi. Yan. Ket mampay hangkay na pagkatatan jida duma po ket barbaring next time. Okay, hang amin may sa ti election every 3 years data. So continue doing good. Yan ta isu data ti sarming iti aramid yo data election. If you do good, okay, mangabak ka siyempre. It isn't just, a popularity. It is just something that, nanyo ti inaramid mo. Okay, karod. Kahit kung nga makatungtong ni Nick Lampo. Yan. Okay. tawagan damdama Tawagan magpasok ta. patalastas Tawagan tatatan. Damagin na nanyo ti request na. Okay, stand by, Nick. We're going to call you. Nick Lampo. ayun naka-online siya He is online actually. Kinantaman mo talaga nga dumdumod da. Okay. Sige din mo kitong Sika ayaw ko English na naman mapalaban ang tao Okay, anong barangay? San Roque. yeah Barbaring dumdumog. Hello? Yes, hello Nick. What's up, Jim? How you doing? Yes, you're live on the radio. Yeah. Yan, and sino dyan ang ibagang ako request? Yan, and what is your requested song as said by Shirley Cristobal? Siruk Tipandiling. Ay, Sirok ti Pandiling, so it's not sabon. Yan. Okay, thank you. That's it. And we're going to do that piece for you. Okay. Okay, keep Thanks, sir. safe. Okay, bye-bye. Okay, ayan, datapo ni Nick Lampo. okay Yeah, okay. damdama nga kanta na dyan malpasok patalastas Ay, papatalasas. Okay, we will be back with that piece, Sirok ti Pandiling. So, stand by. Adda Kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA.
CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch,
ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Miss Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, accessibility po dagiti pagayam yo. Still with you, Katropang June. And katropang John Mark. Dito po numero unang programa, Adda Kami Manen. Dito 104.9. XFM Santiago City. Exciting! Okay, iti oras alas 12:44. 15 minutes lang. Nag-break naman na So nagpartag. kaya, agad pa talas ta sa. Yeah, okay, Rod. Okay, makaayat mo ta siyempre datakat sumbrok iti istasyon. Wan, makain na nata mo ita. Kaya na kami nabanog kami. Tutay nagkanta kami simbaan. Wan. Sa kami First timaray. mass and second mass. Sa kami timaray Jibalay nagsukat. Sa kami tumani nagsukat nga tumaray di simbaan Wan. for the 5 p.m. 5 p.m. mass. Okay, dagitay dadto mga request dedication balong. Dito YouTube. Yan, good afternoon, idols. I'm here again. I would like to request your song, Kuskus Kuskus. I dedicate to my cousin Marjorie in Singapore and my cousin in Hong Kong, Ate Henegi, and my mom. Thanks, either from YT Clips. Yan. Yan, salamat kada kayo. Amin na po. Kung naman ni Gabi Bautista. And Gali Cortez, ng bag nga aldaw yu, karuba. And Lilibet Peralta, para kasi mantay kanta nga biyag ti away. Igorot version ko ano. Hindi ko nang igadya. Ayan, blessed Sunday to all karuba from Nerissa Gaceta, watching from Purok sa East, Sinili, Santiago City, mga idol. And Normalita, hello karuba, ag-request na Mantisika. Ato'y pa lang ti-request ko, di na minsan nga Domingo. Shout out na kami nga, taga Cebu. It's me, Norma Bermudez, madama na kagbuya. Okay. Rayak, sir. Okay nga Rod, as requested by Nick Lampel of our telephone. Yan, dato'y Sirok ti Pandeling. Nagtarakit bukis mo, nagtaer ti takder mo,
dakkel ta muscles mo borboran pa'y barukong mo kabutbuteng day talangam patitirong pandakalisyan nunag na kanti kaadwan talyawan data pusturan Kaaduan ababai arapa abda katerabi day tama jo abagim kaay ayuda apermi ngemanian akitut mi tilaing muwan ang pili sinarak mo tay babae anang pirdit kinalalaki sino ti pandiling kinalalakim na kaduling at laba kay nagkupin agaw awir kapay ti ubin at lansya kay nagsagad at isok kay nagdengdeng daytat naganap mo iti ka pipiling adu ka nagpinaspasangit mo inararem sang pinanawan at dapay di nagsamal na mati nga ikalaysan arik na paykat na darisan inalampay aninan anya tata tirupam nakasarak sunod na bakna sino ti pandiling kinalalakim na kaduling aglaba kay nagkupin agaw awir kapay ti ubin aglansya kay nagsagad agpisok kay nagdengdeng daytat naganap mo iti ka pipiling nagmayat abuya entabagin pa'y tiyak palengken agunggas tinanganan kay nagsibog ti mas masetas at damit ay magkibarbartek kangim kelat nga agtaray ka at daytan titudo tasalapay kumabasada sino ti pandiling kinalalakim na kaduling aglaba kay nagkupin agaw awir kapay ti ubin aglansya kay nagsagad agpisok kay nagdengdeng daytat naganap mo iti ka pipiling sino ti pandiling kinalalakim na kaduling aglaba kay nagkupin agaw awir kapay ti ubin aglansya kay nagsagad at pisok kay tig-abak daytat naganap mo iti ka pipiling daytat naganap mo iti ka pipiling daytat naganap mo iti ka pipiling next dito Facebook. Salit-salitan ta. Happy Sunday, sir. Watching from Pagrangayan is Willie Madayag Melitante. Yan. Kunapay ni EJ Hines Alberto pa shoutout idol. Watching from Barangay 8 Acosta City of Batac, Ilocos Norte. Shoutout ko pa'y manong. Iti palarong pambansa idol agyaman na. Oh. And Rubilin de la Cruz, nabasa mo? Hindi ba? Shoutout kini tatay ko, Ruben Lampa, nga dayjay bantaya at watching urang kapirpirwan Cordon Isabela. And Melanie Boromio. Pa-request man idol, iti kisilapan ka kunan. Kisilapan.
Kusilapan na yan. One typo error. Rosaline Dabligo, pakikirit man na po ni Mamang Edita Tabag iti happy birthday tata Apo Karaboy, happy birthday po. Yes, happy birthday ma'am, former Mayora. Ayan, Edita Tabag. Sadang Tabag. Tabag. Ayan, happy birthday. Okay, napay. Dito XFM na ni Vani Agustin watching and listening from Buneg, Itchag Isabela. Keep safe po always, and shout out family Agustin and Pera from Buneg, and Mario Ramos naimbangal daw yung mga sir pagritman tinaimbangal daw dagito taga Bulala Kulong. Ayan, napudot ngal daw katropa from Mario Ramos ti Bulala Kulong, Tuwaw East, Cagayan Valley. And kung na mo dito ni Angelita Nemenzo, pa-shoutout man apo, Nemenzo family, toy Purok 3 Villa Carmen. Thank you mga idol, ajiman ingkaman, salamat. Ni kumare mata. Okay, ingkaman ka no balong, katiraay ka na di ingkaman. Para ka nagiti lalaki apo, nga kanayong babaw ni baka na. Okay, dating araw din, akat sumuro tayo na niya pangibaonan na tahan tayo magpakadaksan. No, iba ka nang aglaba. Ay, kaaglaba. Man, ano kuma? Iliw kukin ka. Inka man, di ka di. O, dato yan. Natumpalem ti arapap ko ang mga asawa, itikop kap nekat analapsat aru marampa, ulandis nga buok ramramay na akin man kandila, lupuan ang namsek nagmaris sa banusipin na lampaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunada, pisang titrahe na butaw ti bukom na ay nakalaklak pa na, kastala itibiyag makatawen min nga agdenden na, ay nagseksilat tatakas to'y beti mandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pa'y agsagat ti paraangan ingkaman, ingkaman kalanga ingkaman, ingkaman kalanga ingkaman, ingkaman pa'y aglabagat kalpasan nga ingkakikiran kusina ken sileta ingkaman kalanga ingkaman, ay nagla ingkaman. Sa balimet ng titurong jak ninang nama, barbaring mamaliw anos ng tungoy pa ay kulat ka, tawen man naglabas isulat at manmandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pa'y agsagat ti paraangan ingkaman, ingkaman kalanga ingkaman, ingkaman kalanga ingkaman, ingkaman pa'y aglabagat kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silekta ingkaman kalanga ingkaman, ay nagla ingkaman. Papo ang mga asawa, talong tibungan ni ayan kinan anu sa plata, siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa, gapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pa'y agsagat ti paraangan inakman, inakman aklanga inakman, inakman aklanga inakman, inakman pa'y aglabaket kalpasan nga inakirkiran kusina ken silekta inakman aklanga inakman, ay naglaing akman.
As Inakman, as requested by Barangay Villa Carmen, Ramon Isabela. Ni, naganatatayan? Yan, tinga. Angelita Nemenso. Angelita. Yan. Nga, mama. Yan, tinga kiling. Ay, iso mo lang nga kiling. Kung ano, killing me softly with his song. And siyempre, iti anak na ni Sir Ryan. Kani Madam Hilda. Wow. And Ruben pala kay Lampa de la Cruz. Kung ano dito, ipa-request man po. Diyay Dalaya para kinitatay Ruben Lampa. And Jufel Asuncion Soriano Landingan is Clubmorehead. And good afternoon to Ma'am Saniyata de la Cruz Tenedor and the others. Ayan, she's watching. Baka dati request na to eh. Awang mat. Okay. Ayan, Marisa Valdez, hello Karuba. Kamusta po watching here in Riyadh? Pa-shoutout po. And Rolando Martinez watching from Zone 1, Labit West, Ordaneta City, Pangasinan. God bless po, Karuba. And Len Bravo, hello po Karuba. Happy Sunday. Watching here in Najran, Saudi. Pabati po sa Fuleros family at Flora sa Rojas Isabela. Lalo na sa Mr. ko, Donyor Flora. Request po ng kantang Tumang. Salamat po. Yes. And this moment na po, kahit kulang ipag-among at namanin sa bali apong sponsor tayo, itatangal daw iti Domingo in the person of our former MHRMO Municipal Human Resource Management Officer. Yan. Nang titipa premyo para iti-name the tune. So thank you so much kabagay sa Ma'am Lani Toledo Salcedo of Bugalyon proper, Ramon Isabela. Once again, from Kabagis Lani Salcedo. And she just turned 60, so nag-retire. Pinaubing ko pa. Siyempre, iti papugtuan tayo nga sunata kat digijay katawanan na. Dijay, sunsunata nga simikat, iti panawon na. Dito nga rod. Kaya habang agbirbiro ka barong, iti papugtuan, kaya bumasa ka pa, iti sang kabasit nga pangablaaw. When Yeah. Once again, courtesy of Ma'am Lani Salcedo. Well, and Ira Urma de Guzman. Hello mga idol, pasyarat man dito San Ramon, Aurora Isabela de Guzman, Ken Urma family. Thank you so much mga idol. Nabiro ka mo lang nila yon para kayo manti and Max Idol. And dito may XFM ni Alma Paz Cano na imbangal daw yung mga sir, shoutout ka man ti asawa nga ni Alex Cano gada jay tabok Barangay Paz iso na ngaglaklago from Nagasikan Santiago City agyaman na kapo. God bless kanya yung mga sir. And like Shane, good PM Lods Jem pa shoutout kaya hi Uncle June narkas man tay biyag ti Hawaiano Uncle June. And good afternoon mga katropa, madama kami nakamonitor dito Amulong West Cagayan through 95.7 XFM Tugigaraw City ni Estrada Robert Jose. Oy, good afternoon katanga niya. Amin dita mga katropa dita Tugigaraw. Yes, nagsaya at man nakamonitor da kano di jay. Okay, thank you so much. Ngayon ko mabirukan di jay kahit kung ipapugto. Yan, Amulong West, Jules Balesteros, good afternoon po. Agregas na mantikan tangad damag mangkeng ka. Yan, from Adoracion Junio dito yung Victory Norte, Santiago City. And hello to Bossing Ekel Batara. Yan, nagpalaing ka Bossing. Okay, ato yung napati ipapugtong nga sonata for 200 pesos courtesy of Ma'am Lani Toledo Salcedo. Okay. I-text nyo lang. Ito'y 0905-808-12590. Title na, naga nyo, age and address. Dapat kumpleto. We had the right love at the wrong time. Guess I'll always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours, they're shining on distant shores. And if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road,
Our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone, I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. And somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go is just another way to say I'll always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet to come. 'Cause somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Yan. Once again, thank you so much sa Kabagis Lani at ipadagi-sponsor mo iti-name that yun tayo tatanga Domingo. Ayan, she is a private individual pero kita inyo met. Kaputi ayat na apo kalagitipada ng Ilocano. Yan, ng TED iti pa premyo. Anak ko na dita. Sino ti mo na nga nangaba ka? Okay, nagadayo man natin, nagkapuan na. Oh, kita man lang. Tawagan mo. Okay, tawagan tayo apo. Makiktot kayo na nagkapuan ng lugar. Baring sumungbat. Yan, baring sumungbat. Ngayon baka no taga pabilang mo kas jay. So pa ya? Ngayon baka na lang ang taga-kas nga lugar. Okay, you add some volume on your phone. Madi sa sumungbat. Isa pa ya? Okay, no hanga sumumbat at the count of 5. Okay, forfeited. Ay papugto ta sa bali. 1, 2, 3, 4, Pinatay na pa. 5. Okay nga ron. Can't talk now. What's up kung ano? Okay nga ron. Nagsubli kami with another name the tune after a few reminder. Adda Kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, the 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following. Okay, aksyon po dito pagayam yun. Still with you, Katropang June with Katropang John Mark Pastor. Ayan, makayayo man na po nag-comment dito YouTube live ni Potpot Gutierrez. Pa-request naman ng old friend ko na ayan. I remember this boy, this old friend of ours way back, hindi panahon ni Jay. Why? But I don't remember the feeling. Potpot Gutierrez. Ayan. Pwede kang tumawag, Potpot, sa aking numero. Ayan, 0905-808-1259. Ngayon na, para ma-update naman kami kung ano na nangyayari sa buhay mo. Ayan. Kung nanguhuli ka pa rin ba ng tutubi pagdating ng tanghaling tapat o naghahanap ka ng gagamba pagdating ng gabi, gusto naming ma-update. Ayan, actually, dati apong kaduaming kumankansyon dita Big Brothers Grill idi dekada 90s? Parang tumanda naman na siya. 2000 lang. 2000 lang, okay. Okay, Potpot Gutierrez. Hanapin lagi ito mga pangablaaw. Ay, actually, ato ti sumungbat, ngayon tayo umuno na nga sumungbat, frustrated kami na madinamit nga sinungbatan. Iso nga, agpapugto kami ulit ti sa bali nga sonata. Ayan, baka iso na dito yan, kitang taman. Or, Iba yan. hello? Hello, sir. Sino dito eh? Hello? Ang ani Potpot. Okay. Tsaka nasa abroad siya, di ba? Madi, nasa Cavite lang siya. Cavite lang. Cavite. Yan. Yeah. Hanapin na kito mga pangablaaw. Ni Lynn Di Guzman, Pasyarat Family, Urma, Ken Di Guzman, Toy San Ramon, Aurora, and Andre Abanilla watching from Ilagan Idol. Para guys man Dejay, kasat no pa'y tilubong ko na awang ka. Thank you po. Kuna naman. Okay, Julora is watching, and Ninang Avel is also watching on our way home. Pa-request man Dejay, I'm coming home. Kuna naman. And Nelly Valiente Mariano Hiron is also watching. Good afternoon. Together with Kapsat Aida Pasqua Clinton, Naimbang Aloyo, Ading June, and Balong JM. Kuha mo nga talaga, taga-abroad, bubuya. And Jingle Garcia Pontanera, pa-shout out sa akin. Taga niya, Barangay Batali, Ramon Isabela. Yan, kadoni bagat nga lekom detoy. Kanain dagap-apa. Sino ti agbasa? Just kidding, handa agap-apa. Good afternoon mga idol, watching from New Zealand is Attorney Julora Ann Pastor Goton. Ito, attorney nga lagos. LPT. Tapos DMD. Ano pa ito kajay? DSWD. Tupad. Aminin. Isilpom dinagan na. Yan. Just got lagi. Godspeed. Nembang nga malang idol dyan ang amak.
Sunday swimming time manan with our cute apo, Mochi. Turning 4 months to nubigat idol. Kas tama ti happy 78th birthday kini dati mi nga ni Pablo Rivera Jr. ken Jasper Rivera iti may ka 50th na mod ko na. Ayan, nag-react si Potpot. Tawagan natin live. Kitang tayo man. Pag nagsalitayan parang si Michael Jackson. Yeah. Ayaw sagutin, baka nakakwanto nanguhuli ng tutubi pag ganitong tanghali Ayan. Hello, magandang tanghali. Ay, nakakaya, tinawagan mo pa. Okay, live dito Apo 104.9 XFM Santiago City. Dati Apo nga gayami. Ayan, Potpot Gutierrez. Jason Gutierrez. So, kumusta na ang buhay ni Jason? Okay lang naman. Ano lang, enjoy lang. Ganon, enjoy lang talaga. Nanguhuli ka pa rin ng tutubi pag tanghali. Hindi na. Ay, hindi na. Nag-level up na. Alam ko na, hindi na tutubi. Mga gagamba na. Family ni Jason, kumusta na? Okay lang naman. May ilang anak na? Ako, wala. Dalawa. Ay, ako wala. Kamo kanina. Tapos dalawa. Hindi, anak-anak. Bakit? Hindi ka nag-asawa? Hindi na. Ay. Hindi pa. Ayun. Mamaya paglabas ko. Ilang taon na ba si Kuya Jason? Matanda na to. 40 plus? Hindi baka 63 na to. 40. Grabe ka naman. Kung 63 ako, ano ka, 200? Kung 63 daw sa 200, nakakamiss. Ayan. Actually, Jason, Apo Kaaruba, iso di kalaingan nga tumulad ti boses ni Michael Jackson. Yeah. Hindi ko makakalimutan kasi talagang tumatak sa isip at puso namin. Promote mo naman yung promote mo naman yung TikTok ko. Nagre-record ako ng mga kanta ko. Oh, okay. Sige, ikaw na, i-promote mo na. Ayan, nood kayo sa TikTok. Paano ba? Hindi ko alam. Ikon mo kaya? Anong URL. Hahanapin namin. account? URL. Sige. TikTok account. TikTok account. Yun lang ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Record na lang. Parang storage na lang ng ng mga kanta. Okay. Hindi na ako kumakanta ng bar sa labas. Pero nakakamiss din, kaya pinanood ko kayong dalawa. Okay. Oo, sige. Anyway, magmumulta kami. Ano yung request mo? Old friend. Oo, Ayan. Old friend. Salamat. Thank you so much. Sa bigay mo na GCash, magkano binigay niya, ma? 5,000. 5,000. Ang laki-laki, ha? Salamat, ha? Wag na lang pala. Manghuhuli ka na lang ng gagamba. Parang napagastos pa ako. O sige, Jason, salamat. Nakakamiss. Kakamiss. Okay, I miss you. I miss you too. Salamat. Okay, bye-bye. Okay. Natapos ipagaya may Potpot Gutierrez. Ayan. Pero kanya po pero kanya di jay Hindi naman niya sinabi TikTok yung account TikTok account niya. Of course, TikTok account na di Potpot Gutierrez or Jason. Siguro. Okay. Pero kanya tatapos ito tayo i-vlog. Ayan. Kasi sagutan Para yung old friend ba? I always told you were the best. Hindi one friend. Ay, old friend nga pala, ano? One friend naman yung kinakanta mo old friend nga pala. Old friend. Hanapin natin yung old friend. Saan ko makahanapan yun? Ayan yung TikTok niya. Okay. Kita. Ayan, at Potpot Gutierrez. Old friend. Follow mo rin siya. Follow. Yes. Sige, follow mo. Hindi ka mo yung old friend. Biro ka man. Ang kumabiro kan. For the meantime. Ayan, nagbigay ng yellow thing si Rainiel. Pang Starbucks Caramel Macchiato. Tig-isa kayo. Thank you. Ayan, thank you. Nagkwantuloy freeze at iko ata screen ta.
Ayan, thank you so much, Rainier of Rainier's Private Resort located in San Sebastian, Ramon Isabela. Okay, Purok 3, pangkailang DJ. Okay, mamaya na yung old friend. Ito munang isang awitin na John Mark para sa mga kabataan na in love. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance could come and I might never know. I used to say no promises, let's keep it simple. But freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I paid is high enough for me. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. I'm with pockets full of good intentions, but none of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend inside, hanging on a hope, but I'm alright. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. Ano yung old friend? Old friend, it's so nice to feel you hold me again. Lagi jay, kang kantaan di babae, di jay ko di jay Big Brother. Kaya, Unfortunately, hindi ko alam yung song na yun. Ayan, old friend. Ayan, malagip ko lang unay kang kantaan di kiti babae. Oh. baka kinakanta ni Kuya Jason nun yan. Yeah, may isang piyesa na The Old Friend. Kitang taga baka dapat iti ko kito ya. Dapat iti Isa may Jason. may kwan pa ako. Kung may file pa ako nito. Pero nalipat ako. Old friend. Wala. Baka sa folder ni Kuya Jason. Di ba meron siyang folder dyan? Meron pa? Sigurado ka? Yata. June and Jason ko na dyan. Yan oh. Hindi yan. Yung luma yan. Luma. Isa lang. Wala ng old friend. Wala na. Sorry for that. Peace. Old friend, it's so nice to feel you hold me again. Oy, pag kami sa kayo potpot, pumapalakpak. Thank you so much, Kuya. Okay. Ay,
Apo, those were the days. Noong panahong 1,000 pa lang ang program ng Gold. Mo naman ang laki na nang itinaas ngayon, kaya imposible na maalala ko pa. Old friend. One friend naman kasi yung kinasabi mo. Oh, one friend. I Okay. always thought you were. Okay, ibang awit na lang. Yes, Kantahan pa natin siya ng Let's Remember Jason with His Peace. Kinakanta niya to eh. Ano ba yun? Ano yan? Ay, abala yan? Hindi. Hindi ko makanta Ilocano yan. Nakakaintindi siya Ilocano? Oo, Hindi. pero Hindi siya marunong Hindi siya mag-Ilocano. marunong. Siyempre, pero may gusto kong sabihin dito eh. Shout out kiniroan. Ano niya man tikukuha na to wala pa raw jowa si Jason. Okay, para sa'yo, Wow. Jason. Taas From the 4-decade duo. Taas naman yan. Binabaan ko na nga eh. Naka +1 ka. +1. O, ikaw. One day in your life, you'll remember a place, someone touching your face. You'll come back and you look around you. One day in your life, you'll remember the love you found here. You'll remember me somehow, though you don't need me now. I will stay in your heart, and when things fall apart, you'll remember one day. One day in your life, when you find that you're always waiting for love we used to share, just call my name and I'll be Naalala ko, Kuya June, yung kwento mo nung kasama mukha mo, si Moises, nung hinati nyo yung dagat mo naman. Remember me somehow, though you don't need me now. I will stay in your heart, and when things fall apart, you remember one day. One day in your life, when you find that you're always lonely for love we used to share, just call my name and I'll be Okay, iti orasan abog aruba kat it's 1/2 the hour of 1 in the afternoon, and you're still with Katropang Jun and Katropang Jamaica. Ito yung programa ng Napoluan at Adda Kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City. Agsubli kami with more songs and requests. Exciting.
Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Subsubli na kitang pag-ayam yun. So with you, Katropang June and Katropang JM. Dito lang po, 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Medyo nag-freeze. Gaya na dyan screen ta. At yung mga screen ko, kara-freeze. Yan, okay. Okay na. Okay na to. Ako na. Okay, na pwede kita ito mga pang-blowout. Agbiro ka kiti papugtuan ta nga sunatan. Ayan, talagin nyo ito sa mong bata po. I-text nyo lang po iti title of the song and then your name, your age, and address. Dito po 0905-808-1259. Once again, prizes courtesy of Mike Abakis, Lani Toledo Salcedo of Ramon Isabela. Kasilain. Good afternoon po. Watching here in Hong Kong. Hello to Auntie Avelina Flores Bartolome from Zaza po. And John Ray Isit, hello po sir. Nga naman. Zenaida Mariano, Dembag Malang mga sir, watching from Alunan, Quezon Isabela. Hello to Zaza po. Galing kami sa Kalawagan. Nga naman ni Ma'am Avel. And Maria Luisa Domingo watching from Ambatali sir. Shout out po sa lahat ng BNS at BHW ng Ramon. And naimbagamalong yung katropa with matching emoji with heart eyes ni Ma'am Lani Salcedo. Okay nga rod, kapanawanan ni Kabagis Lani dati papugto mi. Nakalaklaka po. Once again, all you have to do, i-text nyo lang po the title ng dati sonata and then your name, your age, and address. Ito iya 0905 808-1259. 200 pesos. Ika'y patuloy kong mamahalin, maging sino ka man. Di na magbabago ang pag-ibig ko, dahil minamahal kita. Walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin mo ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magpalaya kahit
sabihin nila ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi Dahil mahal kita, lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. We have a winner, Apo. Ito yan, 200 pesos load or GCash is from Balintocatok, Santiago City. Tawagan tan. Apo, nagadusin mong bat, Apo, actually, very easy. Dito sonata. O, sikat yung magkitong. Sika nagigaman. Okay. Tirahin mo na, Tirahin tirahin. tan. Tawagan tan. Hello, sir. Hello, good afternoon. Ada, Apo, ako yung mama. Ni Manong ko, sir, Adda. Joke lang. Anyway, what is the title of the song? Dahil mahal kita, sir. Dahil mahal kita is correct. And itinangabak, ibagaman tinagan mo. Maynard Domingo, sir. Maynard Domingo. Ano nga presinto ti pagpuputusam? Ala, dapat amom, present number. Nalipat. Hindi ka saan nagbutos. Baka di ka nagbuto, saman. Man, sir. Okay. Okay nga ron, congratulations. Correct dito, imbagang mga dahil mahal you, kita by the boyfriends. Kung mablao ka nga ron dan, Maynard. Pumunta mo kang kablawag, sir. Awanti ka kayo mo. Da, sir, hindi sinsayon. Ay, okay. Sige nga ron, dim kayo ang kablaawan. Anyway, Gcash when load. Gcash na doon, sir. Ito nga number, when sa bali. Ate yung number, sir. Okay. Thank you so much and congratulations. Okay, nangabak ni Maynard. Okay. Lobat dito cellphone mo. Kasi So, ba kaya, lalaingin lobat na ba? Lobat na talaga. Okay. Okay, another 200 pesos, Apo. Agor ka alo, dakpay na. Sige. Kitaan taman, no kasano kalalaing di kita pumupog tutata. Pagsasarunuan taman. Kapingin na, dumakar ka na. Ano yan, tinangusara kita. Okay, karkaam tulatan damdaman. Okay, kumabla. Awan, ba't 200. makabasa? Okay. Aha. 200 pesos. Christine Tabag says here na impang aldayo, kuyang idol, kablao man aming adumdungeg. Ito'y programa yo. Nang nangruna apo kinipapangko, J. Cordon, ken amin nga taga Difun Quirino. Ay, nabasa kayo to tayo. Ayan, naisenda na po, Maynard Domingo, ajay ko am. 200 pesos. Courtesy of Lani T. Salcedo. May sapay nga sonata apo. Wan, ngam ko na, dati pangablaan, mga katropa, pakablaawan man, itinaragsak, panagkasangay, tata, ni manugang ko, Karina, Karunongan Salcedo, wife ni Jepoy, residence dan ni Jay, Melbourne, Australia. Yes, si Oy. Jepoy na napakahilig sa basketball. Oo. Ayan.
Hindi masyado. Hindi masyado, oo. Mula ipinanganak, may bola na yan. Okay. Okay nga, Rod. Madi nga na-practice ato yung kantang yung ko eh. Oras di kabisado ata. Anyway, orihan ko na-practice. Sige, orihan ko nga amo dito yung sonata. Tayo sungarat mo medyo narigat. At ano, nagadumong sa mong bat. Okay. What is the title of this piece? Once again, the format apo. Okay, And title of the song, your name, your age, and your address. Yan. Ngem, at the twist na gayam. Sino jag birthday? Ipagam niya na gana. Isuti dapat ipalaman nyo. Title of the song and ano din? Karina, yan. Happy birthday, Karina. Happy birthday, Karina. Nga letter C, G. Karina. Okay. Karina. Title of the song and then happy birthday, Karina. Your name, your age, and your address. What is the title of this piece? Barbaring malagip ko dito na. Nung ako ay paalis at iyong inihatid doon sa airport, pinabaunan mo ako ng malamig na halik o napakalungkot. Hindi ako nakatiis, lumuha na lang ako at tumalikod. Pagkat aking naramdaman, pag-ibig ko sa'yo'y sinusulong. Nang ako'y sumakay na sa eroplanong kay ganda, ika'y tuwang-tuwa. Bakit masusunod mo na ang lahat ng layaw mo, malayang magagawa. Sa may bintana ng airplane, bumababay ka sa akin, ay aking nakita. Nakaakbay-akbay mo na ang iyong bagong sinisinta. Lumuha, ako'y lumuha, pagkat wala na akong magagawa. Lumuha, ako'y lumuha, pagkat wala na akong magagawa. Nung ako'y naroon na sa destino kong bansa, pag-asa'y nagdilim. Masingkit ba yun? Nang bigla kong natanggap ang sulat ng aking anak na panganay natin. At ang sabi niya itay, madalas kami ngayong di kumakain. Pagkat ang nanay ko ay hindi na umuwi sa atin. Lumuha, ako'y lumuha, pagkat wala na akong magagawa. Lumuha, ako'y lumuha, pagkat wala na akong magagawa. Sheesh! Gaano ba kalalim? Kasano ka unag? Iti library of music mo, kakabsat. Yan, kitaan taman, no? Sino din nakaala? Deta, kakaisuna. Nga nakasungbat.
Happy birthday, Karina. Okay, very good. Age 51 from Barangay 2, San Mateo, Isabela. Para may laglag to naman nata. Nasa lisihan is correct. Kita mo naglainga talaga. Okay, tawagan tayong arod. Barbaring at pangablao na. Hello? Ay, ako pa kaya di pa kaya nag-ring. Hello po. Yes, hello. Apo, familiar voice, of course. Ang nag-iisang Jenny Dakiwag po. Jenny Dakiwag. At ang title ng awitin ay Nasa lisihan. by Yoyoy. Yes, Yoyoy Villame. Okay, congratulations. Nakuha mo. Thank you. Yan, nakana mo. Ayan, bumati ka na, Iha. Happy Sunday po sa aking family and friends. Yun Ilan? lang po. Napakatipid. Anyway, Gcash or load? Gcash yan. Gcash po. Okay. Yang mismong number ba? Isa-send ko po yung number. Okay. Okay, thank you and congratulations. Salamat po. Okay, Salamat po. bye-bye. Okay, that's it. Nasa lisihan by Yoyoy Villame. Aga-asimot, pinag-abroad na di asawa na. Di ka di, nag-abroad. Oo. Ngem, kung na nangarod. Nag-abroad di suna. Nag-abroad suna, kaya mo yan. So na mismo, ni Yoyoy. Ha, anak ka di babae, di pampanunutan. Pinag-abroad na nila kayo na garamid. Okay? Di pa ilabintana ti airplane nila kayo na ka. Bababay. Permirag saan na, tuwang-tuwa ko na. Dan, iti sa balinan. Okay. Kita man lang ti lubong. Okay. The time now is 1:52. Ano ti kaya mo kanta? Dapat ti request na? Sino ti Felipa Adviento? Felipe Adviento DJ Bugalyon proper. Ay San Miguel. Okay. I'm Ano ka happy na? seeing you at 104.9 FM Santiago. Ano man? Thank you so much sa kabsat. Ayan, ni Manang Ma'am Ayan, Felipa. madiyak pa na pugsit tuy lubong sa dayta nga sunata ka ni Jambar Sanglay. Haman. Nauso Aha. datan. Okay. Kuna natin ni madama nagdingding radyo kotse sir, may at istoryayo kin ni Sir Pot ko na natatay ni Kuya Potpot. Aha, good afternoon Janmar. SK Janmar, lumabang kamanan. Nga SK. Wana. Watching from Israel, from Ana Soriano. Yun lang. Okay. Mag-thread ba ka sa mga previous YouTube Potpot dahil in-interview ko dito si Flor, si Joanna, Attorney Joanna na ngayon. Ayan, Joanna pa lang nun tayo magkakasama. Okay, at maramdaman mo pa yung mga nakaraan dito sa Santiago City. Okay, balong kumanta naman pa Yan, sa nagor ka bali. dati ko ni. Ate Jen nagpa-picture ka no di ko ide. Watching from Dubai, Karuba. Siyak dyan nakipicture kanya yung Jai Green Peak. Yan. Idi May ba yun? April. Oh. April 21. Yan, sa may Green Peak. Ayan. Regiso na Dubai ulitan, nagsublin. Hello Karuba, hello Tay Pedro Libed from Shanmay, Libed. Okay, may sabi nga sunata nga ro, tapo. Salain tayo kiti Carlo pa tayo dito Mountain Province. Sa lain ni Janmar, sanglay tayo. Our version of the song Cordillera. Suksukisuk ay limi, kadundundugan, kagagardenan, kadaan di kaikurutan. Babarong siya babalasang, napipinta siya, nagagwapo ka, nagagdapay ay manubla. Cordillera, oh Cordillera, adin lang tulog, tan disiplinado, o ako daya, adam ko man baybayan na, kansay may patawi
May rigat manisisada, mantitinulong man kakapyada. Enggana ay masulbarda. Isungada kayo ay anak mi, denggeniunan bagpagami. Tang siyatin na bangunan mi, ayin bilin na puan mi. Cordillera, oh Cordillera, atin na kulo, at disiplinado. O ako daya, adam ko man bebay anak, tansay may patawid ni, din kinatalnana. Yan na, pasyarat po. Hello there, June and JM, watching from Istanbul, Turkey, from your ninang Mamlani Pagdilaw Walyares, Bartolome. Enjoy your vacation, Ninang. Istanbul, well, Turkey. Sigurado doon si Kodjay, Turkey. Cordillera, oh Cordillera, arin na gulo, tan disiplinado. O ako daya, adam ko man nuebe anak, tansay may patawid mi, din kinatalnana. Dong-dong ay sidong ilay, insinan lidong maay. Dong-dong ay sidong ilay, insinan lidong maay. Uy, wow. Namangha ka na naman. Yes, yan. Pa-shoutout po kay Manong Bobo Reynon from relatives here in Santiago City from Flony. Huno Reynon. Kabsat natin Ini kayo Flony. Yan. Yeah. Hello, Flonny. Good afternoon, kuya. Yan. Pa-shoutout po Andres family of San Roque, Lampu family of US, Root family watching from San Juan, Itchag Isabella from Kiverly, Asuncion. Para kasi ng Mang Berting. And hello to my boss, Mami Melinda Ramos. Ayan, good afternoon, Mami Amy. Ayan mo tatata kabalayo. Winojay Yinda Herson. Yeah. Welcome home. Home sweet Welcome home. home. Yan, Herson and Madam Maybelline ba? Basta Bell, tinagan na. Duwata nga nag-abroad. When, duwa na nga kasawa. Okay. Proof of panag-abroad. Is the nagpagatang ti gold. Ayan. And why gold? Siyempre, magamit mo. Tapos, ngumat nga ito ti presyo na. Ayan. That's it. In times of kagipitan, Yeah. kabalin mo isal daway lang ba sa Invest on jewelries nga kunada apo. But not diamonds sa awan ti value ti diamonds no apa mo isalta. Oreno kasano kangina, oreno man nga karat. Aji ti hangan na pintas iti diamond. Yeah, ore nya nga ba to kasi awan ti kaslang ay specific market value na or tulid ti panawon isong awan ti second market nga kunada or third market iti diamond. Ay, Yeah, so already abroad ilakom madeda kaya.
No ilakom siguro kadagiti amom nga tao nga makamamu kaniyam nga agtrust kanyam o tawit mo di papeles na siguro malakom. Pero no isaldam it's not hangaponable. Non-pawnable pala. Iti diamond. So nga nagumatang let's say agisalda ka iti sing-sing dati 1 carat diamond na ori no nakangin na diamante na handa nga ikanti value de jay diamond. Aje lang gold lang. Aje lang gold lang. Ayan, di ko na as my research ha, amo no ano kasanumot dati kita do mga pawn shops no ikan dati value. Pero as far as I know, awan ti value na iti diamond. No isaldam. Okay. No ilakom adda. Okay. And Ket! Ayan. nagpartak ti oras, nagpartak. So alas 12 ti malam, agsubli kami ngartabo with more songs and more papugtos. Adda Kami Manen dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks. Okay, muling nagbabalik ang inyong lingkod, katropang June at katropang John Mark. Dito lang po sa aming palatuntunang pinamagatang Adda Kami Manen, dito yung 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Ayan, isong aktok Tagalog at English paminsan na po ta hanlang nga Ilocano nga mitidumdum ngag. Ayan. Adon iti mauawis tayo na pong pag may saka na kami. Yan, no oras alas 12 hanggang alas 3 ni malam. Isong nga dispensary nyo, tahaming nga ma-solid Ilocano ti panagsarita mi. Okay, kung nanangarod ni ading minu kabsat. Judy Longthorn, good morning from UK. Happy Sunday to everyone.
as well as kini June Lagutao. Blessed Sunday watching from Purok 7, Rizal, Santiago City. And ni Darlito Serna. Shout out apo iti from Dinggalan, Aurora. Kita mo nagadayo ha. Okay, kumusta ti weather dita? And of course, kuna na ni Edith. Hello mga idol, pagrit nga po yung anak ko. Ag birthday ita 25 ni Cristel Joy Cabalonga. Okay, Roskita. Happy birthday anak, watching from Saudi Arabia. Salamat mga idol, sana po na. Okay, di tamat. Ayan, page T ko ate ko, XFM, ayan. Ayan, pakantaman na dito si Seaweed from Jubilin Rovero. Ayan, Marshall Sales, hello mga katropa na yung bag na pudot nga daw tayo amin. One para may ako nagpudot tayo. Yeah. Ayan, watching from Padad, Alicia Isabella, paplayman jay, kanta nga ban at hiran, salamat. And Herns Gumarak, pa-shoutout idol, Jolene GV, go, Tajok Malok sad with love. Ano naman? Katropa, pakanta man jay. Baby kinineneng nalpasato yun. Yes, Po, first Ariel piece Pera. Ayan. And Catherine Michael, idol pakenta man jay through the years. Kanayan kayo dangdanggan. Taga-barangay Usol Jones, Isabela nakpa-shoutout man ito. Ayan mi, oray per mi nagpudot, idol. okay nga rod, through the years. Apo kasta dita, anapay sa baling nga request. Nakantata man din namin sa nata through the years and si Seaweed anapay. Duaya ti away na kantata, ha? One. Ayan, hamilang kang kantayan na po. Dagi nakantami di last weekend at last 2 weeks ago. Medyo makauma. Ngayon no, masapol, mag-request si Duwa talo kas jay so ajay kantay me. Amanin? Berkata pa na jinti live mo. Sa bala kami ito may buyaat mo. Hay kita live mo tingnan Yan. ti kuya. If ever I fall in love, idol, pa-request. If ever I fall in love, pa-request. Kiverly Asuncion. Okay, next week namin kakantahin yan. If I ever fall in love again. Yan, hello to Auntie Luz Biminda Iglesia. Yes. Hello, Luz. Good afternoon. Good afternoon. Ilocano song. Jalayap, gaya. Nag-request na tayo, di ba? Jalayap. Sige, Jalayap. Okay. Jalayap. Oreno kinantataman din namin sana. Jalayap po. Kantahin tamanan para kadagiti hampay nga nakasala. Sipot pa'y di damdamo nga ingka masarapat kas kaman latay dalayap nga nangalsan kaniyak kasaginaw biyak ku mantay kayarigat nudi kan makurus patay pagtungpalat an-anwen tapintas mo nga iningutem unay di met umanay asanikwam nudong ni patay agayat kaitan takasat sa diwa ampay yang tangay at tuyak nga agtaligagay. Sipot pa'y di damdamo nga ingka masarapat kas kaman latay dalayap nga nangalsan kaniyak kasaginaw biyag ku mantay kayarigat nudi kan makurus patay pagtungpala an-anwen tapintas mo nga iningutan unay di nag-umanay asanikwam nudong ni patay agayat kaitan takas sa diwa ampay yan tangay at tuyak nga agtaligagay an-anuan tapintas mo
nga imingumutam unay di met umanaya sa nikwang nudong teng ni patay agayat kaitan takasat sa diwa ang pay yan tangay at tuyak nga agtari gagay yan tangay at tuyak nga agtari gagay. Jerica Danao says here, good to hear you again. Happy Sunday po. God bless. Napay na kita. Dito malita balong. Yan. Edis, hello mga idol. Pag-greet man dyan ako nga birthday ta. Alpasatan. Adyan lang matin ako sa balin. Aha. Wala nang ibang. Ano dyan request ni YT Clips na tayon? Oo, mata. Ay, kusko-kuskos. Kaya. Request na. Kuskus. Okay, Kaya't mo't makapunda. Tiraan ta data kuskus nga rod. Okay, para kita dito Hong Kong. Dito yung sonata po. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal. Dim ipaw-pawit amin na kwartang, taday ket nagrigatang. Laingen ni diya kwenta, tay eksakto agastuenda. Tagpapaimas ko kwaenda, santo akban-banog ka. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kuskus in the night. Agdududududud med no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon pa'y aparkagan gilala, nugas tang nagkamalika. Ang yamagan anos kalap ka darling para pamilya. Agkusko kuskus in the morning, kusko kuskus in the night. Agdududududud met no break time, di dapay sumbatan tawag piman. Samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranod pati chismosan. No di da maikan ay rurumenda kantulan. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya't buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumekembot, paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sigla. Lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw kumakanta. Ito ang alay ko sa iyong aking ama. Something like that. Agkusko in the morning, agkusko in the night. Agdududududud met no break time, di dapay sumbatan tawag piman. Samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranit pati chismosan. No di da maikan ay rurumenda kantulan. No di da maikan ay rurumenda kantulan. No di da maikan ay rurumenda kantulan. Aji nga insingit ko nga lyrics sa ticket kantami DJ Prex Paris Renewal Experience nga dandanin nagsubli po di San Roque Parish. Yan. Manula nga kaniton isublidan. Okay. Nangig ko yung meeting da idi. Oh. Prex. Yes. It's 2:20 in the afternoon.
So, kadagiti dati request na po. Nga hami nga nabasa, kit anusan nyo nga i-text ulit. Apo, i-chat nyo. Barbaring nga mabasa min. Ayan, nagato nga min ti pakit kita ami. We have Karuba ito YouTube and XFM page and the sarili nga page. Nagato naka-erean na nga programa. Okay. Ayan, kung ni Darlito Serna. Ayan, shoutout po from Tinggalan, Aurora. Ayan, Igit Tibaybay. At ayan, may po, Tinggalan, ti Capital City, Mikit Baler. Kung na may Darlito. Wow, wish nga makaapan mo dito Baler. Actually, I've never been to Baler. Kung siya, di pinakapan Baler. Antayo. Antayo kaysa tamo lugan. Okay? Wala. Intanam na. Madi nga damdama ata pantabay kansyon di misa. Okay, para kada kita imat ado iti girlfriend na ta. Ada ubing, ada bakat. Nagpasyarak itibigat, balasang inak na sarak. Indaton ko daytoy ayat, inwadag na dinakayat, kinigdayak kay kitmayat. Nagpasyarak itimalen, bakit metantay umayen. Sinalugsod ko ginaganak, ayan-ayat imbagana, ket kunana kasawa ta. Ngem uray no kasta, asawa ek idaaduan. Paraan anak jay ubing, para aw-awil jay bakbakit, ila ang kek nagpinyet da. Uray na po daw, jay na po daw, no nakem nag-alawaw. Kaarig ng tay tunggal taw, atong lumdek, atong tumpaw, asisik nawan pisisiyaw. Uray ng isip tay ng isip, no garaw na't nagparagsip. Kaarig na alutiit, sumitsit-sit, suminsirip, nutok maang agkulagtit. Uray na pugot tay na pugot, naramit na tay na urnos. Kaarig na tay balito, when perlas anabato, apagraywang day ti puso. Basta asawa ek idaaduan. Paraan anak jay ubing, para aw-awin jay bakbakat, tila ang kek nagpenyet da. Ngem uray no kasta, di da kumakagurgura. Datay kan adda palad na, adda kan bugbugawan na, sekna na lata sekna na. Okay, natanon man, hindi pa nagpupugtun. Yan, isong Hindi pa na-charge sa cellphone mo. Alam mo lang yung power bank ko. Alam niyo, power bank mo, baka nun ito pa naglo-load ka, wanti load mo na. Oh. Alam pa ito pag kita anti-lyrics. Ayan. Ito no last part ng agpapugton. And kahit naman nga patganda jay request na tayo dito kat di ka muna nagapuan na dito yung request
Kaya ta kanong nga mga ganda yung damaga man keng ka. Okay. And this one goes out also to manang saan mo yung California? Nanti Lorely Baldoria. And of course, dedicated to Miss Nilda De Leon. Dadan, nagitay masapol ng kansyon ng ta every Sunday. Nga oray na very busy na iti trabaho da dumdungig dalata. Namagek man ken ka nuay ayaten nakmetlaen tangamin jakap kap ne ka no disika tay mangisawan adu sayang guseng kasladi na pagkugustuhan takino ng kanpay jak may bagay tasadiya damagek man ken ka sinut puno nga data puso tay kadi madamdamag ko ano siya piman at nanumo kaya't hulat manigurado kaya't kutay na paypayso tanarigat di may kulbo no manglimlimo taayat mo anya ka di apayso a lugar to'y ayat ko anya ka di ka ikarian nga puno unay a puso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken mo. Break time ka no ni Kabsat Nilda De Leon. Anyway, enjoy your break time with a cup of coffee or sundae or ano pa dito duma? Aji ka katang yogurt. Yogurt. Cup of tea. Yeah. Milk tea. Starbucks. Wow. Star Margarine. Star Magic. Damagek man ken ka sinut puno nga data puso tay kadi madamdamag ko ano siya piman at nalumo kaya't hulat manigurado kaya't hutay na paypayso tanarigat ti may kulbo no manglimlimo taayat mo anya ka di agpayso a lugar to'y ayat ko anya ka di ka ikarian nga pununay a puso yaap di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko ipatay ko biyag ko kinaulpitan akin mo anya ka di agpayso a lugar to'y ayat ko anya ka di ka ikarian nga pununay a puso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko ipatay ko biyag ko
half past the hour of 2 in the afternoon, and we'll be back with more songs and requests. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International. Welcome to the last part, the last 30 minutes of our show, and you are still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po. Adda Kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And request ko muna po DJ Victoria kung ano ni Darlito Serna and Mario Feria. Shoutout po sa Iba Zambales. Happy Fiesta. Dinamulang Sirok Salamagi. Sirok Salamagi, Mario Feria, San Narciso, Barangay San Rafael. Okay. Ang kunin na awatan, di message na actually. And kung nanite si Guillermo pa-request man idol, Jessica, isagot ko, hindi anak ko, nga Adda Dita Isabella. Wow. Okay, John Mark, Sika Kano. Dito na, hamingan na kanta din na minsan. So, kadagi din nag-request pa dito eh. Okay, Sika.
At yun na po ni John Mark. Tanong man, water. Nawanan, nawanan. Sa dinuman, di ayan mo biyag ko. Kaya't kukumangkin ka ngay puno. Sika ka na yun, ti arapa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Sa dinuman, ti ayan mo biyag ko. Kaya't kukumangkin ka nga ipudno. Sika ka na yun, ti arapa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas nitawen, ikariken ka asika sikalaen. Di ka masursuro biyag ko alipaten. Uray pa'y Adda Kami Manen. Sa dinuman, ti ayan mo biyag ko. Kaya't kukumangkin ka nga ipudno. Sika ka na yun, ti arapa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas nitawen, ikariken ka asika sikalaen. Di ka masursuro
Uray pa'y adda ko ijay tanem. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikariken ka sikalaen, di ka masursuro biyag ko ang lipaten. Uray pa'y adda ko ni jay tanem. Uray pa'y adda ko ni jay tanem. Yan, pumasa ka nga kadagiti dumapay kan mauding pangablaaw kas kumakuna na dito'y cellphone. Dito'y message po kuna na. Good afternoon, sir. Para request mo na 15 years. Thank you po from Roger Alindayo. Dito'y latang numero yun, sir. Alisto. Aha. Thanks po ulit. Yan, from Roger Alindayo. 15 years the request na. We will be doing that later on. No malpas na jay ipapugtumi nga sonata. Worth 200 pesos again. Yan, pa-shoutout kadagiti kapamilya. Yan, Fajardo at Aison Jay Kuya po Nueva Ecija from Auntie Ida Paspa Clinton. And Al Viernes Demandante. Good afternoon mga kuya. Greet ko nga po sina Almir, Justin at Allen Simon. Paikanta po yung song na Uncle Berting. Salamat po. And Jocelyn Minglana. Pabati po ko may dito sa Rogus, Kawayan, Isabela, sir. Sa ating orden na po, ipapagtutoy nga sonata worth 200 pesos courtesy of Miss Lani Toledo Salcedo of Ramon Isabela. Yan. Ayan. No, stamot nga, dumot ti kwarkwar tayo, mabalik kayo agsente Gika, as nga ipapremyo tayo, abo. Yan. Your choice of song no ka nga ipapugto tayo. Anyway, ato yan, 200 pesos. All you have to do, of course, i-text yun ti title na di sonata. Happy birthday, Karina. And then, your name, your age, and address. Dito lang nga po, 0905-808-1259. go. Masakit ang umibig, mapait ang magmahal, lalo na kung bawat isa'y may pananagutan na. Malihim ang pag-ibig, pangambay laging taglay, sa pagnakaw ng sandaling nararapat sa iba. Lagi ang pagtatanong sa budhing gulong-gulong, lagi ang paninimbang sa pusong tulirong na ikaw na pag-ibig, laging nakakaguli. Baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Dear Manong Chua, 5,000 met gayam ti pergrami.
sayang dagatin salsal takigi. Dek atong tubo. Sa J.C. Buwana. Lagi ang pagtatanong sa budhing gulong-gulong. Lagi ang paninimbang sa pusong tulirong nakapag-ibig. Laging nakakubli, baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Nakaw pag-ibig, laging nakakubli, baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Siya yung nauna. Tawagan mo na, no siya sinunod na nga bakti 200 Mali! pesos. Gano'n eh. Mali! Mali. Mali. Atan. Thank you so much once again, Kabagis Lani Salcedo yan. Sa taman. What happened? Bakit? Hindi magaling. Ayaw. Yun. 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 Mali. Pakapsutan niyo, J. Radio. Pakapsutan niyo, J. Radio. Sir. Hello, Tang. Tang, kung nakata 63 years old eh. Paiso, 63 years old. Sir. Malasin mo jinti ko, parang sa una. Sa kurang tingipon nan. Ayan, anyati, title na, J. Sonata, Father. Nakaw na pag-ibig, sir. Nakaw na pag-ibig. Ayan. Si Kane. Nagan mo, Father. Arturo de la Cruz, sir. Dipon Quirino. From Difun Quirino, our Dipon winner. Quirino. Ayan. Adati Gcash mo, Tang. Uwin, sir. Apo, da. Sosyal. Yung Sosyal, adati Gcash na. Gis-scatter sa mo ni Father. Ayan, adati kablawang, Father. Ay, makablawag pa lang iti amin nga pamilya ko dito Bonifacio kanija Bonifacio. Bonifacio kasi nagkakanta ta. Bonifacio na ya. Bonifacio Alicia. Bonifacio. Dipon. Andres. Bonifacio Dipon, sir. Andres Bonifacio. Kung ano na, di ba? Dipon Quirino. Ay, nakantatan. TSK idekit ni kwa. Malagip ko ni Sagon. Sagon sa aja ide TSK. Dita ang tataka tahanan. Nag-asawa dyan ka. Uwin, sir. Kita mo na. Aja nga SK nagbaling nga kantatatan. Ha? Nagbaling nga kantan. Nagbaling nga kanta. Tagun out of my life. Ayan. Sige, Father. Congratulations. Isend mo nga rin number nga ko. Pag-send ng TG Cash. Uwin, sir. Okay. Congratulations. Thank you. Ayan. Aming nga taga-sagon ka no. Kan anapay di may isang ngayong pagana. Ay, aming nga taga-sagon. Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Difun Quirino. Ayan. Lumablabas kami apo dita nga kanayon ta. Kanayon matigig mi dita. Green Peak. Green Peak, Difun Quirino. Ayan. So, hi and good afternoon to Ma'am Sharon. Sharon and Sir Blackman. Blackman. Ano naman tinagan na? Ray. Ray. Oh, kita man lang. So that's it po. Yan. Tess Baroga, para kayo man po ti awan patag, tinaglabas, si Kaman Balong dyan magtimang kanta. Thank you so much po. Awan patag laban. Awan patag, tinaglabas. Mo kasi ang kantam. So, garon. Ayan. Tang Arturo de la Cruz, sa Gcash number mo tanong mo send me di premium. Yan. Napo, dadal nga talaga Gcash na ni siya. Sige, tirahin mo talaga ito, isendak. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the
Is this the lasting treasure, or just a moment's pleasure? Can I believe the magic of your sight? Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning sun? I'd like to know if your love is a love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning sun? I'd like to know if your love is a love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Mau tinggal sonata ba tayo? Ampay. Kampay. Yan, so thank you so much. Apo, kada kita ay nakananos, kada kami kaduwa dito eh. Nga nang kadkadwa. Halos di kay lapin na sabab sa kinat tindong mansan na taliginton. Ugat sobray kasuri naman ang maimawag basi di ka magayadi. Manatampang, pamitampang, inuntanan sa ulunin namin tundong. Manaubab, ainupak, inuntanan sa profiling namin ikaw. Manatampang, labay fake ka mga tao ka sobra ikinagkataw inun tapikin sa FB. Halos buna
na bagkaraw, nan sa pulo na Muslim, nan sa baba na Bugalin, nan sa pulo mo ginugot, nan sa baba na Belupot. Kikanya minggulay, bitsuri bitanda, kaila ka sa baba, kabilapot bitanda. Manakam sa babo, bintang sa apang, lika na bibingka, kusang di mapasa. Sa pulo na Bidal, sa bala na Angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Satan, sa pulo na Islam, sa bala munafik, manati manahok, moto pupuntanan. Manatampang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaobab, alinupag, inuntanan sa profilein namin ikaw. Manatampang, sana all na naman isang, sana all na na Muslim, sana all nagpapansin, sana all na nadikayan. Tabi-tabi yan, hindi mo gulaloon, kinamamawagay magpantaloon. Basta kabumbong man bitsuri, basta sikapin, nakakadiri. Bala-bala matati kami kantaw, o pagkailay sa sexy na bimbusaw. Baging-baging bitin matamaan, pato-pato sa langit, kinamahamtanan. Manatampang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaobab, ainupat, inuntanan sa profile namin ikaw. Manatampang, woo! One more time. Nambay fika mga tao, kasobra ikinagkataw, inun tapikin sa FB. Halos po na pagkaraw, nan sa pulo na Muslim, nan sa baba na Bugalin, nan sa pulo baginugot, nan sa baba na Belupot. Kikanya minggulay, bitsuri bitanda, kailay ka sa baba, kabilapot bitanda. Manakam si babo, bintakag sa apang, lika na bibingka, pusang di mamasa. Sa pulo na Bidal, sa bala na Angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Satan, sa pulo na Islam, sa bala munafik, manati manahok, matapupantanan. Manatampang. Once again, thank you so much for being with us. And this has been your Manong June together with John Mark. Say goodbye and God bless everyone. Love, love will keep us together. Think of me, babe, whenever some sweet talking girl comes along, singing a song. Don't mess around, you just got to be strong. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. You belong to me now. Ain't gonna set you free now. When those girls start hanging around, talking me down, here with your heart and you won't hear a sound. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. Young and beautiful, but someday our lives will be gone. When the others turn you off, will you be turning you on? I will, I will, I will, I will Be there to share forever. Love will keep us together. I said it before, I say it again. While others pretend I need you now and I need you then. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever, whatever, I will, I will, I will. Bye-bye, everyone. Bye. Oh, yeah, yeah, yeah. Just Just you know. stop, Uh-huh. 'cause
'cause I really love you, star. I've been thinking of you. Look in my heart and the love keep us together. Whatever. I will, I will, I will, I will. Warihan na makakanta, basta nagbayang amin dito yun. Bye-bye everyone, bye-bye, bye-bye.